Chicago Bravo hoye. Yamole. Kake mugotwabe. Twanza tunyolire naende tukole kuga tumyoke nanda Sunday before utrai. Aiga manyiche. Ongasi rububi ande lazima achiche. Mheshimiwa tegedote no kwani deka ointroduce abangwana babino nkuwa na mangana abere ngoro sininyi wole nektali ya motka ari motuwe. Felix Eroviega o confessing bila agete masanga kai ekaraji jamu hanyo aramu amoke akairana lero na linoje ngeti tubutanere mbiyale muchando tuyo lero kungaza bona kaba na kinde naye yatugende tokorera abantu baito ba Chicago Bravo egas amina nene sana chiwende kwa irenga isatu lere nene yoka busengibo lakini tayari kwa promise nga korande alios pinaba tebeti ngo bakorera amache amugenda umuwaziri yani mu chief officer no wale no muntu inoga kuru etabaka wo ontebi procurement nerete a week wale next week a week goji amacha ali contractor noere abantu banyu bogenda nini ngene ngokore kabini oronka nyora amacha kurukuru getuno igoroga nara itageta kore arosi baba kumekile shango nyora amacha jamon ile promise wiki goji igo itaire kona Igiero na monguru sinori Cristiano Mubuko make sure na yachire yaro. Nadi yante wega. Weekend aso bache barore inita yero bibire bisaligete bicho birose. Bakaiba. Trabajo en Waliwa bena wewe. Mwishi bono byale oyane. Watu wenyewe. Nomo lero ngasirina ikira. Yemon. Enyekta linte ketembero sentu ni ngole. Omo waziri wa afya no hakuru bugirangoga motijo wone. I make sure enyekta yeye oligino ene naseyamo. Ne answer tuwe kama yogoro bono kina rosie parna enyekta ikero. Abantu bakwali. Go aye make sure na mwa follow up na Felix. Emetinyo wa Mungu bago severe mo make sure ngende kyabe. No ya mangana process le nga ebon tuma ibinga compliment yoko. Iyo tukio mwaelio chipara of course. Chipara mechi nyinge tukuigora. Acha ni Felix anda inga gavana odago tikatogende karo chipara tukuigora. Namlenga togende tubate chipara ngokora doleki. Ngora story. Igo chikontrata cha soire e wiki bachiche ibarakiro gedangega Narok Road maintenance ne yo sat aye to promise ngodio ura ko ni kali helicon ne chigoni 45 omwelio ndegeti na kole ya ninguma ete chairman ya boda boda ikage bono lero biashara bya otiganda bidiga ane montone ningwanje umroyo no mbya sana umroyo mama no ne kera ngumyo kada sana ndo bali tike wo bona borata keno eno kurara ndana igone teke moyo kwa na ilio ya mona ande ya zango gavana mugambi ngenzeke nabakwa nabangina itayirie kona yasara ko namba ile amaje igesimagere mwa egenda maji bamara machagarura
Macha yoro bora tu kungaima. Ego ikarwa sago sabichi besa. Kwa roche ilikuwa chete kaiga. Ilikuwa chagete ko chipagi chi abana be school. Chipagi mugirango bagatanga. Uso wanja kwago rebe chipagi na 500. Ega mwana ni kana ngoli. Ega igango hara sukari 10. Bible nje ninde tayari. Wiki wote no mheshimiwa Telo. Ukwena nande chiform. Chechi basani. Abana bakoleke basoma. Usone mubota mali maisa enega. Buli mubwa bulire. No twaro bulimo technology tiyo kubulimira. Technology yoka yatigeiro obuli mubwa tigere no bwobongo. Na oboja batokonya. Umuntu tinene gaya naboko nyoriga bana neriga ga MC nariga munyakitari nariga ga engineer nerema. Onyaegwa omongna kwa nyome umwana ubona bagosoma abe munyakitari. Tuwana ini. Igonta getentigire gawo mbata credit koligia. Lakini mwana altesu ukuga. Abe una ajira. Na okombo ego omweshimiwa Felix Totale tokolera abantu abegazi mo wanje boyo itanga ni mana tigatura nerinya sawo itongambi ya mana ase ngencho otoiro kwanje rwaso bosirwaye emaragoreye iga otoreteire omwesimiwo ito nje ninde namagaka koire neringambi ya mana obusaba kwane nare gusaba chinga cyatarasoka geti igo nare yani naroche na igwete chingenda cyaye gusama kuraye imaragobe yemo ntanyoro otomire abanafunzi baye tigambaro ka abanafunzi bakaruka zinka yani oyo no musaza bwa bazaza nainde igo nare bateria abantu iga mamo nindo gacheta gasaka kuchichiza chicha maiko agakora ribobe akanywaroro bana mumuyo minto ominyoire oyo no mwana minto nonyore iga mumuyo minto lakini bende tari mumuyo minto njebieka igari mumuyo minto omino mwesi mina morega iga ekara tubagenderera gakora maya oyo no musaja ogato bango ibone banyo banga na inde nyasaye na motoreti araganira gakore biyamona baba mo siseniwa biyamona waro to teme omwenge senge njwe mo wanje boyo itangani mbakire biyamona kwani mwama dango janale mwama nyite mona rali mwaru era lini igo moja rinte vnango chande gaiga Ndiye komora. Aya nichende beli tukongocha kitaye pege tike bole. Itangani ntagetenga kire omweshimiwa as epale omaete timbanyete. Ebangetire pare ntambe. Niseye tia bote pa. Iboninje nabeke pare na Felix. Igona ende muntu naliga igo ubwate kerengere bikende maiga yo mutwa. Amache etangi mwata aniregura okioi kayere okioi kwa kole kenya sigureta ngo discuss wali no mheshimiwa no chief of zone no akuru tabaka akuru Cleophas okioi batebire babe kichibesa bantebi tarra amache tangeliebe amache atimbuke na graftiga They want in. Ya kinya kia bantu bago tirupuka kwa mpaka mate wajigoya mate. Abasaje mukirete muliko genda roche n'abantu bakwane. Tigante in the supplementary because of me coming to this place. Make sure na rosria macha abantu bakwane. And again, estimate that.
emechando y'eki transformer nyanjire mboli abantu ba Kenya Power toyibona ino omwaka oyo ninje mbarosi gochaga itangani ntegete emweta abantu batuchaire mono abagusi n'abantu abasinini nintagete abana bakote form 4 n'abasubati abake batabwate bitambulisho batwariye ndoke bitambulisho kandi nabo twariye bitambulisho nintagete abantu babwate ndoke ekura iko mukutano ndi mwenzi korumu mukinyuka tutongo twara tindigo twara mukutano muntu tabwate bitambulisho nekura das motoro ky'abantu bande Kenya yingaki nabange tule ndagete nyasaye kawanja by 2027 Kisii County registered voters tobe millionaire ikiara registered voters bona tukwane tule 700,000 Nyamira nintagete ndolenga kitoko ika 550 so that bona Nyamira abantu bawaka na Kisii it's 1.5 abagusiba itobali isiko millionaire na liturasi ku Kenya manyanga wake kura na kia abantu bandi bakonyora abawaziri GPS kigas kinyinga intuga igese nje to tubaganegete bantu batate tuwaka kura abante batuchaite abantu babwate myaka 18 ukigobeka ngama akogoroga 18 ukigoro mpakemia kero monto ono mukutano ndora iwe ngasimba ngo cyane tochichonya tubwate kitambulisho nakora to kwa kende aebona kanyagwonjo kanene wakamali oli nohakera monto ndwense kya toko mokonyi etutatu kuwa nino monto bwate nduke ekura igo ntagete to sikwe abagere na libarato sike abayikoye batusike abakalenje batusike nantu bwate kinamba omwelyo munganjere enyagitali mu waziri o health no mwana inoba koromoticho oyo korokoro adinya kuri classroom abana babakaba bali bataraende school mwako yo mpaka 5 ebe nali turarose gesakuka usibone mugwata mali mama nenega amale maerire obuli mubweka bwatigaire turanyari kungusa no bwaralia bwobongo tuwana ine obuli mubweka bwatigaire no bwobongo nabo turakonye Kenya yaitu lenze yaitu abantu baminto abantu kinze kile cyakira lakini tusabirane nyasaye kawanja baada ya miaka 10 mtu ali bagusi mtu alimit mulirano na nje ningeteme timbeti mujumbe miaka 10 Nairobi na achire ngokora ndiko mibujumbe abo gavana na Andras Mankole iko mune president yake abanda Andras matumyo kana barubras mama yenu mugusina akorete naro Andras matosiko igo ndaitentikirigabwe in the direction abaraya mwensi mulegaiga oso wanje kweno tubwaterane to make sure to arosri kusiya ito amagenderande mangana ikipara round yeye ntobegete kipara kinyinge sana lakini senge nje no boiringe wodi enene lazima nje ndoro gosinimenta kibeso no kugamba kugamba gari taoni egendo kiragere kibesa kiche gaiga lekero mubwate kikura kinyinge bari registered na tukubara ninga ki wodi ya kitago barabwe bwate registered voters 40,000 te kolengana na muntu wate 10,000 no ane form jeji basari iko monga anchiri tikirega wesenge njoboile ilo chabara ibonzi vechi pikipiki molega